你好，咁多位喺我身前面嘅就係佢哋巴拉圭將會舉行嘅一個沙灘奧運會。咁喺呢個沙灘奧運會呢，包括有唔同項目嘅，包括有沙灘排球、沙灘手球、沙灘足球，同埋好多唔同各類項目嘅。Se pasa todo el día en correría, tratando de encontrar alguna dirección, en busca de su propia melodía. Ana Lucía se mueve como una bala perdida, camina como quien no supo del todo. Sí. Juventud Joenau, Club Deportivo Luqueño, Dogos Encarnación, Bolec Encarnación, Rugby, Capital, Itapúa, Alto Paraná, Guairá, Handball, Academia Novak Asunción, Federación Colonias Unidas, Federación Encarnacena, Club Biguá Asunción, Voley, Club San José Asunción, GDS Voley Luque, AC Voley Profesor Canata, Águilas Verdes, Ipané, Club Elite Encarnación, Área 4, Ciudad del Este, Asunción Voley. Fútbol, Unión Juvenil Camueretá, Juventud, TBT, ACETIM, El Manantial, Liga Encarnacena.今晚嘅開幕禮就到此為止，咁聽日佢哋就會開始佢哋嘅沙灘奧運會，咁聽日我哋繼續去追佢哋唔同嘅項目啊！到咗第二日啦。當地嘅時間大概4點鐘，而開始我見到嗰個沙灘手球隊同埋沙灘排球隊，佢哋啲比賽準備。
咁正如你見到之前嗰啲片段，佢每年嘅夏天喺巴拉圭佢會搞一個沙灘運動會。咁個沙灘運動會你都見到有，例如沙灘排球、沙灘手球、3x3籃球、沙灘足球、獨木舟等項運動。呢樣嘢都幾好㗎，因為可以例如可以幫到一啲當地嘅年青人啊，鍛鍊身心、鍛鍊運動啊，都好緊要。當然除咗年青人之外，都仲有一啲中年人都有參加呢項比賽嘅。咁對大家都充滿正能量，都幾好嘅。係啊，咁我就係純粹分享呢度嘅一啲幾正能量嘅嘢。咁多謝你哋收睇。請你俾個讚。咁我哋下條片再見咯，拜拜。